Hauragat Subdivision SDO pen Hauragat Rong Supia Kulat along kahino harmu kakuruk. Hotel along ki choki juna harmu kibi ingtir jirnangji. KSA Hauragat Longria me pen kep kachalia tharia samia tumapan aki joy pen logithan kapangcheng. No pangkhat along garoa khay rongaje wangala kapangcheng. Kardom nili Karbi prime time berta than bang sami junaliti mungpi non berta tang ton pen harjuk tha. Hauragat Subdivision SDO pen phaikuni trucker ni Hauragat Rong Supia Kulat hotel along Humri Damsi hotel along ki chohormu ingthir jir pensi binangji pusi alang li biha claim bang atuma phan than parite kang pusi Hauragat penili tuma phirang ke kat news along berta nang pale. Hauragat Subdivision SDO pen Hauragat Rong Supia long ke dok pinangana kulat la pen hotel along Humri Damsi ok prana phana ke hino politin ajarong pen chenglok apor ke litang ahormu kuruk damsi kang thirjir among pangcheng pon SDO Nupur Bora la pen alang liri ke ton kilang abang puatum along hotel alulu tamsi hotel along ki chola pen kijun alang ang pata ki cho ang nim mesenang ji pusi alang libihak lembang mati kulat ahem puatum aphan than paritikang আমি মেইনলি এক্সপায়াৰ হোৱা সামগ্ৰী কিছুমান ইয়াতে বিক্ৰী হৈ আছে নেকি এইটো চেক কৰিলোঁ আৰু লগতে প্লাষ্টিক ড্ৰাইভ এটা আমি পাইছোঁ আৰু ফ্ৰিকুৱেণ্টলি কৰি থকা হৈছে এই অঞ্চলত যাতে এইবিলাক ৰোধ কৰিব পৰা যায় লাষ্ট মাহত ৰোধ কৰা গৈছে এনেকৈ কৰিব পৰা হৈছে এনেকুৱা অপাৰেশ্যন আৰু চলিবনে নিশ্চয় চলাই আছোঁ এতিয়ালৈকে আৰু যেতিয়ালৈকে বন্ধ নহয় চলাই থাকিম KSA Hauragat Longria me pen kebang deng kecalia tharia samia tumaphan panongsi aki joy pen lokithana mok pangcheng potang lo pusi nili tumalong birtanang pale Surihini re ingkoy aningkan ke pasar lang kipidunjia tharia samia tumaphan panongsi dokmuka high secondary school phaikuni trok ani pen aki joy pen lokithan pangcheng lo aki joy pen lokithan mate pre coaching amoton dokmuka thana o si pensi ingpupon Kangpu amaya long KSA therapy amaya khongchun bang thangsing timung alang liri rajuingti mohon ingti kathar doyaram tokbiatum chetongdun malomsu kacharlia tharia samia tum penche pachini seroi aphijong lokithan pangcheng phitlo Hauragat Subdivision no paghat along phaikuni troxi ani pen garo khaya rongaje wangala pangcheng puntang lo pusini lituma pherangke pen nilituma long bertanang pale Garo kaya di sumar pen okor jangatum kikan ang diang bong phaikuni troxi ani pen ingkoira pliang deng Karbi ang long garo wangala rongaje pangchenglo rongaje kicheng sia ni jutang kachipate hongjai ingpusi kachipate amo pangcheng ponlo kachipate kicheng ani Karbi ang long autonomous council emrun sing teron em rajutiso VDCMI bu orson rong piatum chetongdun halapu MLA joira mingleng alang dita chetongdun wangala rongaje along bari rong pharpi kaban rong pharpi Opening leng atum lun tun si wangala rongaje atu se along palang midun kachipate ke haya tumapan yam lun sing teron pensi dihinanong AP pajir ponji pusi rongaje tidikama me aphan lam thiji chakteka Karbi Anglongor supe kune West Karbi Anglong aru East Karbi Anglongor amar garo jati hokale ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ভালেমান অংশগ্ৰহণ কৰিছে ডেলিগেটছ আৰু ট্ৰুপছ তেওঁলোকে বিভিন্ন দূৰৰ পৰা আহি নিজৰ নিজৰ গাঁও নিজৰ নিজৰ কামবোৰ এৰি আমাৰ নিজৰ জাতীয় মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে মই সকলো উপস্থিত হোৱা সকলো ডেলিগেটছ আৰু ট্ৰুপছ সকলো ৰাইজক আই দেউতাসকলক বা সকলো বিভিন্ন জাতিও আমাৰ লগত আহিছে গতিকে সকলোকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৱানগালা মহোৎসৱৰ হৈ আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত আমি চৰকাৰ কাউন্সিল বা কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আৰ্থিক সাহায্য পাইছোঁ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত তুলিৰাম ৰংহাংদেৱে তেওঁ আমাক যথেষ্ট আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াইছে তেওঁৰ সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি ইমানলৈকে আজি আমাৰ ৱানগালা মহোৎসৱটো পাতিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে আজিয়েই নহয় তেওঁ বহু দিনৰ পৰাই তেওঁ আমাক সহায় কৰি আহি আছে আৰু লগতে আমাৰ মাননীয় সাংসদ হৰেণ সিং বে ডাঙৰীয়া তেওঁ আমাক সহায় কৰিছে তেওঁ গোটেই ৰংখাং যিমানখিনি ৰংখাঙত গাৰো ৰাইজ আছে তেওঁ যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে
সুন্দৰ যিটো নেকি ইয়াৰ কলাকৃষ্টি এই কলাকৃষ্টি বজাই ৰখাৰ যথেষ্ট তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে আৰু চেষ্টাৰ পৰিণতিত আজি আমি এই নকপাঘাট গাৰো বস্তিত যিটো অনগালা ফেষ্টিভেল আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। মই সদৌ অসম গাৰো ইউনিয়নৰ সভাপতি হৈ আজি তেওঁলোকৰ লগত সহভাগী হৈছোঁ। তেওঁলোকৰ লগত একলগ হ'বলৈ আনন্দ পাইছোঁ। দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ যিটো গাৰো জনগোষ্ঠীৰ যিটো নেকি কলাকৃষ্টি তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশন কৰিছে, সুন্দৰভাৱে ইয়াত দেখুৱাই আছে। আমি গৌৰৱ কৰিছোঁ গাৰো জনগোষ্ঠীয়ে যে অসমত থকা গাৰোসকল যে এটা জাতি, এই জাতি নিজক পৰিচয় দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহি নিজক পৰিচয় দিছে। আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাজু টিছু আৰু লুন সিং EM তেওঁলোকে দুজনেও আমাৰ এইটো ওৱানকালা মহোৎসৱৰ কাৰণে আৰ্থিক সাহায্য তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে। তাৰ কাৰণে আমাৰ এই ফেষ্টিভেলটো ধুনীয়াকৈ আমি পাতিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। নন্মালমছো পৰফান বিৰতা মুংটন বেকসনা A huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1-year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar, iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563272 or 8638198316. Cedar Electronics Shop located at Bokulia Difu Road, 782482 Karbi Anglong, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor Hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasi Lasonover Saikimi along Ninghangatum Ali Chuendunikha. Warsai Kimi, Lucky Chiklu Jontro Pan Kapamala Siki Piponji. Lasi Apor Panhok Hip Pinpen, Chloride Unisex Beauty Parlor along Patebok Damignon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Dipu Karbi Anglong. Lasi Lance Sekachini Lethoji Pan, Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong.
tha wang ik tha electronic a hormonang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi chu endun iksanang nang litum longpon ikji lake fridge long abrain LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV long abrain dolake LG Samsung BPL Akai washing machine abrain lake Samsung LG Haier lapen ke du thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum nahumri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Assam. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Karbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID, and caste certificate. Dihina mobi puthot birta along wangtulo. Difu Christian English High School along Kibi Jesus Call Blessing amai pialong Dr. Paul Jinakaran kachetong dunsi kisoki une tumapan arnam ardom PC Hill jumi hang tekang. United Christian Forum Pindifu Christian High School pathok lamalong Kibi Jesus Call Blessing amai pialong Dr. Paul Jinakaran lapen area sanghotum nang chetong dunsi kisoki une hemisi ningkang samsik kang rikang krang risonimso kai kihino lapen kipachok jia pan alang lipen arnam ardom tekang. Alang Likardo Mamaya Long United Christian Forum Kitegiding Lapen Karbi Long Autonomous Council M Pradip Rong Piang pada pinangan Kitegiding abang pubang piatum cetong dun. Tok lang kacali Sumarang Bong Sonthan Mati Science anat aning ke padung jia pan pura Tekelang Jun High School along Sonthana saya putak isi block level science based activity padu pusinili tumalong birtanang le. Aryabhata Science Center pen kibi Sumarang Bong Sonthana putha kapachi hunga jai mek along klim Sumarang Bong Sonthana putha kachipateta bipon kang puamaya long yembang hini lunsing teron lapen Raju Tiso lapen Mahamaya Constituency VDC ame putok maka municipal board ame puatum cetong dun. Karbi prime time manggelapan sekang ton pekla demi thakmi kurwang tu.